Operacija hrvatskih oružanih snaga Oluja sprovedena je 1995. godine. Tada je iz Hrvatske proterano od 200 do 220 hiljada Srba, a ubijeno je ili nestalo oko 2000. Srbija se, posmatrajući sopstveno stradanje, spremala za neku od repriza pogroma koji je nad našim narodom sprovođen. Znao sam šta nam predstoji, kako moramo ekonomski da osnažimo Srbiju, politički da je osnažimo, vojno da je osnažimo, jer bi nas pregazili do sada i Srpsku i Srbiju, nemojte da imate nikakvu sumnju da to nismo radili. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, sačuvaće i zaštititi svoj narod. Kako to izgleda danas u brojkama? Budžet za odbranu iznosio je 52 milijarde dinara 2011. godine, a u 2026. iznosi 277 milijardi. Srbija ulaže od 2,5% do čak 6% BDP-a u nabavku naoružanja. Nabavljeni su savremeni PVO sistemi FK-3 i Pancir S-1, modernizovana avijacija, bespilotne letelice i nova oklopna vozila, kao i rakete zbog kojih je i sam predsjednik Hrvatske izrazio zabrinutost na NATO samitu. Srpski narod je najstradalniji narod u 20. veku, a valjda smo i svih svojih grešaka ponešto naučili. Ipak, naša glavna snaga mora da bude jedinstvo. Vojno smo daleko jači nego što smo bili, pa valjda baš zato prave saveze. 3 na 1, junački, kao i uvek.